دكتورينو كسياتا هالبجارتنا ريبرين روحاني دماكو بيفان بولوس جبو هالبجارتنا ريبرين جياني بكاربينا دفي ام دستوري بدناكو هناك رنسين بهجن اربانجي چاندي لي دفي ام تجاري تيواز نكن بيفان جهشتني خودي اف برنسيب قلكي مهمة كو دنامايا بولوس تيموتوس را بتايبتي نامايا بشتي يا تيموتوس را وجنامايا تيموس را إلهامة خا دقيرن جبوكو مجار جب برنسيبكا برفرح ورا فهم كرن ده باري سروكاتيه دا دو سرناوين مزگينيه هنه كو بولوس بتايبتي بكار آني هر چند بروفين دنجي هبون كو وكا بكارانين قال ومتران أفي كو بيفا كو جبو ريفاكرنا تشتين كو واند داباري رولا ريفابريه باستوري يا دريدا دقوتن تاني بكار بينن دا هون جي روشا دا بيفا شيخ هاتن بكارانين جبركو اف تشتكى بچاندي جوهيان و گريداييه بيفا متران هات بكارانين جبركو كو او چند پروتوكان انجي چند ملتان هات بيگرين جبر مروفين چندري كوراتيان ود بيجه ديري دا پياما نودا دا بيفا دولتان جبو مقبولة بكاراني سرناف هر غاف تيگاها مقبولن سرناف نا گرينگن لي يا جرينج أوي كو مروف دكا وأف يك ما دقهينا مقبولين كرامتين وكا ريبرين جياني أركك وان وسركا ريبابريا أن لينارينيا هردو بيفا هوال ددنكو ريبابريان رامانكا برفرح بو كا أم تيدا ريبابرجي بون ريبابري وچافدري ليبالي بيفا كدنجي هيا كو تي بكارانين و ليريني يكو شكل ته هالبجارتن مينا يكو جبيز خودي دكا هردو بيفا بتايبتي جبو فركرسيون بنجهينة وسروكاتية برستول ينكو د بيمانا نودا وكي بير آن متران تين جوتن هاتنا بكار آنين غافا بولو جتي تسرا نفسي پشتی و پیو پیر و کار را آنی وی اف گوتن گوت جبر ویا که من هون لگریتی هشتن دا کو هون رزا هشمریه بقابلینن لهر باجاری رهسپیان لینی بکن گاوا کو من ل و امر گریه هر باجاری یعنی هر دری لور گوتن شیخان بکار آنیه رامانك كو جهيلا پروردهيا جهيوا باشته فمكرين جبركو او باورمندين جوهيين لگريتيبون لغافاكو او دبايفي او خلصتان او خصلتان ود بيجا ام دبينن كو وي بايفي متران بكارتينا بهمان اوي كوج مزگينيه راد بيجا بكار بينن متران جبركو متران دوي وكا سرواري خوده بشوبيرن لور دياركو بولوس هر دو بيوان بهفرا بكار آنينا جبركو جه گريوا گريتي باورمندين جه پشويكا جهو او باورمندين جه پشوچوين ملتين هبون او بولوس جه ايني تشتكر كوج تيموتوس را نفيسي بيوا بير و پاشي بيوا ملتان بكار بينن براستي غاوا كو مينا قالا تيبت مندين ويكر دريز يكم دا وي بيوا متران بكار آني و پشتراجي ملا قالا مزگيني كر وي بحثا همون كسايتين كود ديريدا رولا پشتگيريه دليزن غاوا كو امل سر وان هردو لستيان ببينن يه نامايا كتيموتوس را او يا دويامين دنامايا تيتوس دا و لور اما يه تيتوس دا ببينن ام بشكا نبهستن دبينن جبركو هر نشانه يك جا افريسيا تيموتوس را او جا تيتوس را گريتي را هات گوتن گرینگ کو ام تایبت بندیان گو پولس ده هر دنامای دا بکار آنیه ببینن یا کوی تایبت مندیان نفیسی یا کو جی تیتوس را لسر تایبت مندی او تایبت مندیان گهشتن ریبریه گیانیه نفیسیه او غسلت اون بقصور دا تیپان دا میر جنک باقجیه که اخلاقیه مال خا باش اداره دکه زاروک خا ین دلسوز هنه نگری دای آلکیه جبوکو
قنجبونا خرابا نا چافداریه نیوانداری بنگاهی مقبولن اف تایبەتمەندیên ku di peyama de tên gotin. Her wiha girîng e ku em rêgehiya ku tenê di namaya xwe ya tîmotosra bikar aniye bibînin. Navnîşaneke rengderiyê mir helbet nikare behsa baweriyê nekir. Şehîdaya wî beşa hey ji wan ra kesên ku li dereviyê sevatan ecê bin. Ku polis di namaya xwe ya ji tîmotosra bikar anî. Lê wî ew di namaya xwe da ji Tîtosra nekirin. Lê gava ku wî ji Tîtosra nifîsî ew gotin anê taybetmendiyên wî ji gotin yên ku taybetmendî got. Ne herheyîn xwe di navê gorehên efendî de bar. Li vir em cudahiyeke dibînin. Ji bo xatirê vê prensîpê me got ku di nasendîna mizgînbûnê da çendî azadî heye û polos di nav her du namayên minakek fêr dide me. Ya ku girîng ew ê ku em carekê ji taybetmendiyên ra mutlaq netirsin. Gava ku em her du lîstiyan welatê bibînin. Cem hev. Her çend di navbera wan da cudahî hebe. Em dikarin bibînin weynayeke hewcidariyeke em dikarin jê re bêjin dîktorîna hilbijartina kesayetê, rêberên giyaniya. Tevî hebûna feqîr di navbera wan da pirs nemaya îro ji bo fikirandin û spandin ev e. Di spandinê û prensîpê da em dikarin azadiyê cudahî bibîsin. Bêyî ku îdariya Xwedê ji hilbijartinê rêberiya di bên bikin. Mîna ku we got, em hindeke azadiyê dibînin ji ber ku her du lîstên me wek hevin. Lê em li ser prensîpê rêberên biskinin. Perwerdehiya cîdî divê em care dibêjin perwerdehiya pirtûkê ne. Yani ger em li taybetmendî û xelastan bigerin divê em tu carî bevêjin wan nebin. Pirtûk fêm bibin, divê em dest bi hînkirinê pirtûkê bikin. Çavdariya duyemîn ev e ku bêguman taybetmendiyên wî hene ku hinekan pirtûkan temam dikin. Lê divê bêngehî her tim hinke pirtûkê be. û xelastiyan ku li gorî çav û hilbijartinê divê tu carî di hînkirina Kîtabê Pîroz tevlihevî nekin. Ji bo ku em xwe ji vê mijarê dûr bixin, divê piştî em biçin ser pirtûkê û eger em bixwazin li lîstûyê zêde bikin, divê em piştrast bikin ku ya em lê zêde bikin, bi tiştekî Xwedê li ser taybetmendî meqbûl dibêje. Di wan da sîvetên divê em tu carî bervajî nekin û hevdehîngiyê be. Du navnîşan temamin û di hilbijartina rêberên giyanî di rêberiya nifîskî pişte me lê kirin. û eger em li ser lîstiyên li hevdû binirin û rêberiyên ku wî ji Tîmotos ra gotin bikar bînin. û paşê em rêberiyê wî da ji Tîtos ra gotin bikar bînin. Em ê bibin Xwedeyê du stêrandiyê û xortin. Gihîştina giyanî ew agava û hevdûyan bi hevdû ra bikin yek. Em ê jî bibin Xwedeyê wênayeke bihêztir. Her çend ev taybetmendî li ser mêrên hatine nîvsandin. Wekî pîvanên mêran lê her ku em kurtî di nav taybetmendiyê da kûr bin. Me dît ku ew ji bo jina derbas dibe. û peyama nû da li dereva di derbaza jinê da hatibû behs kirin. Ew wênaya kesayetê dîndar da lê hesbandin, bi taybetî dema ku em rêberên ruhatî hilbijartin. Ji bo vê yekê Paulos ji Tîtos ra dibêje, gava ku hûn werin ser dêrî li ser rêberiyê giyanî hilbijirin. Ev yek ji ermancên min dema ku ez kitaba dinihêrim. Ne tenê ji bo temamkirinê peyamê, ji tiştê winda û hîn mirovên dike ku çawa wekî bendeke perwerdehiyê gihîştî bin. Lê hûn jî piştrastî bikin ku hûn rêberên cîhatir destnîşan dikin ji bo xurt vê lîstiyan Kîtabê û ev bêguman li gorî rewşa Kîtabê ji bo Tîtos kar mezin bû. Wekî ku em di prensîpê peşê da bibînin, lê em vê prensîpê dîsa dubare bikin.
دکتورین بناوی دکتورین هلپجارتن ریبری روحانی. گاوا کو ام پیوانین پولوس ده هلپجارتن ریبرین گیانی دا بکار بتینن دوی ام جبو برجواندیا جود چاندی را ببن پیوانک آزادیه. لی دوی ام تجاری تیواز نکن پیوانین خوده یه گهشتی.